svagda, sada, uvijek i u vjekove vjekova. Amin. Sjati Bože, sjati krepki, sjati besmrtni, pomiluj nas. Sjati Bože, sjati krepki, sjati besmrtni, pomiluj nas. Sjati Bože, sjati krepki, sjati besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu, ninje i prisno i u vijeki vjekova. Amin. Presvjeta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grijehi naša. Vladiko, oprosti bezakonja naša. Sjati posjeti i sjeli nemoći naše, imena Tvog radi. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada uvijek i u vjekove vjekova. Amin. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja na zemlji kao i na nebu. Hljeb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga, jer je Tvoje carstvo, sila i slava Otca i Sina i Svetoga Duha, sada uvijek i u vjekove vjekova. Amin. Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Gospode Isuse Hriste Bože naš, Ti si svojom riječju sve savršio i naredio zemlji da proizvodi svakovrsne plodove, da ih mi upotrebljavamo i njima se hranimo. Ti si učinio da su lica 3 mladića i Danila, koja su se u Vavilonu hranila sjemenjem, bila svjetlija od onih koji su živjeli u raskoši. Ti, sve dobri care, blagoslovi ovo sjemenje s raznim plodovima i osveti one koji ih budu jeli, jer služitelji Tvoji prinoseše ovu Tvoju slavu i u čast i spomen Svetoga Save, prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja i učitelja, i upomen onih koji umreše blagočestivoj vjeri, onima koji ovo spremiše i spomen vrši, ispuni blag i sve molbe na njihovo spasenje i da okuse Tvoja vječna dobra, posredničkim molitvama Tvoje prečiste majke, Vladičice naše Bogorodice i uvijek Djeve Marije, Svetoga Save, prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja i učitelja i svih Tvojih svetih, jer Ti sve blagosiljaš i osvećuješ, Hriste Bože naš, i Tebi slavu uznosimo bespočetnom Tvom Otcu, presvetom, blagom i životvornom Duhu, sada uvijek i u vjekove vjekova. Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hljeb, pšenicu i vino Duhom Tvojim svetim svagda, sada uvijek i u vjekove vjekova. Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hljeb, pšenicu i vino Duhom Tvojim svetim svagda, sada uvijek i u vjekove vjekova. Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hljeb, pšenicu i vino Duhom Tvojim svetim svagda, sada uvijek i u vjekove vjekova. Gospode Isuse Hriste Bože naš, ovo Ti prinosimo u slavu i čast Svetoga Save, prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja i učitelja, čijim molitvama se milostivi primi žrtvu ovu, prenebesni Tvoj žrtvenik. Amin. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Gospode Bože naš, ovo Ti prinosimo u slavu i čast Svetoga Save, čijim molitvama se milostivi primi žrtvu ovu, prenebesni Tvoj žrtvenik. Amin. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Gospođo, priđite vi ovamo. Par vas neka dođe ovdje, pazite da ne padnete ovdje, da opet ćemo kolati. Gospođo, i vi pušte. Sjati mučenici, že dobre stradalčestvo vaše i vječaše sja, molite sjako Gospodu, pomilovati sja dušam našim. Slava Tebi, Hriste Bože, apostolom, pohvalom, mučenik
Dobro, vratite se sad tamo, vratite se, pazite, ponavljate samo. Gospodin, vi ćete mi pomoći da prevodim. Ovako, ajde, Aleksa, predrži ga malo. Hristos posredi nas, poljubite, kažete jeste i biće. Hristos posredi nas, jeste i biće. Hristos posredi nas, jeste i biće. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. Molitva Svetoga Save, milostive, očisti množestva sogrešeni naši. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti Tvojoj i po mnogom sažaljenju svome očisti bezakonja naša. Da nas blagodat Svetoga Duha sadra nas. I svi uzevši krst Tvoj govorimo, neka je blagosloven koji ide u ime Gospodnje. Hosana visinama. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti Tvojoj, molimo Ti se usliši, pomiluj. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za blagovjerni, hristoljubivi pravoslavni rod naš i za sve pravoslavne hrišćane. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za preosvećenog episkopa našega Andreja i za svu Hristu braću našu. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za kumove današnje svečanosti, za služitelje Božije, Predraga Jelenu, Aleksu, Anastaziju, za milost, život, mir, zdravlje i spasenje njihovo. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za sve prisutne đake, roditelje, učitelje, naše škole, za milost, život, mir, zdravlje i spasenje njihovo. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Jer si milostivi, čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada uvijek i u vijekove vijekova. Premudrost, Oče blagoslovi, Hristos istiniti Bog naš, molitvama svoje prečiste majke, svake hvale dostojnih i se hvalih apostola, Svetoga Save, prvog srpskog učitelja, prosvetitelja i svih svetih, da nas pomiluje i spase kao blagi, kao onaj koji voli čovjeka. Amin. Molitvama Svetoga Save, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin. Draga braćo i sestre, draga djeco, drage učiteljice, evo prošlo je skoro 10 dana od glavnog praznika našeg najvećeg srpskog svetitelja, Svetoga Save, a mi još uvijek ne samo da se njega sećamo, već evo i slavski kolač i slavsko žito mu prinosimo. Vjerovatno se svako od nas, braćo i sestre, jednom u životu zapitao kako to, kako je moguće da jedan čovjek koji je bio ovozemaljski ostane toliko poznat i toliko slavljen u svome narodu. Čime je on to zaslužio? Međutim, kada čovjek razmišlja o liku Svetoga Save, kada želi nešto o njemu da kaže, on prosto ne zna odakle da krene. Jer nema toga Srbina, nema toga srpskog naučnika, braćo i sestre,
ako i makar jednom u svom životu nije se usudio da nešto napiše, prozbori, progovori o ovom srpskom gorastasu Svetome Savi. Tako i mi svake godine, braćo i sestre, iz početka i iznova sjećamo se spomena prosto rodonačelnika roda našega. Zahvaljujući tome, braćo i sestre, što je Sveti Sava uspeo izdejstvovati samostalnost Srpske crkve i tako postao prvi srpski arhijepiskop, zahvaljujući tome što je Sveti Sava napisao prvu srpsku knjigu i tako se svrstao u red književnika, zahvaljujući tome što je Sveti Sava među prvima podigao jedan srpski manastir i ostavio srpskim monasima da se u njima mole Bogu, zahvaljujući tome što je Sveti Sava napisao prvi ustav ili tipik vladanja i ponašanja u pravoslavnim manastirima. Iz tih razloga i mnogo drugih, braćo i sestre, njegovo ime je ostalo poznato sve do današnjega dana. Iako možda mi u crkvi imamo najviše razloga da ga slavimo i veličamo, jer kao što rekoh, on je osamostalio našu crkvu, ništa manje nemaju obavezu naše škole, braćo i sestre, da se sjećaju i proslavljaju njegovu uspomenu. Jer još davne 1840. godine zakonom u Srbiji donesena je odluka da se Sveti Sava ima poštovati i slaviti kao školska slava. Zato, kao što kaže jedan stih u jednoj pjesmici, Sveti Sava, i ja, iako sam mala, kličem ti slava i hvala, tako i mi, bez obzira što smo možda mala škola u odnosu na neku školu u Srbiji, ipak imamo obavezu, dužnost i zahvalnost da slavimo i veličamo Svetoga Savu, zato što naša dopunska škola ovdje u Vićenci nosi njegov naziv. Zato, draga braćo i sestre, ovaj dan danas trebamo prepustiti našoj dječici, koja su zajedno sa svojim učiteljicama, kao i mnogi drugi širom svijeta, pripremili program koji će večeras ovdje pred nama izvesti. Ali pre nego što počnem, dozvolite mi da još jednom čestitamo slavu našoj djeci, našim učiteljicama, a i svima nama prisutnima, braćo i sestre, jer Sveti Sava je slava svih Srba. Pre nego što damo riječ našoj dječici, braćo i sestre, imamo obavezu po našem starom običaju pitati da li ima neko od domaćina spreman ko bi se prihvatio obaveze da sljedeće godine pripremi slavski kolač o ovom velikom prazniku Svetoga Save. Dakle, ukoliko ima neko prisutan večeras, može se javiti, može istupiti, a ako ne, ostaje na nama nada da će narednih dana valjda neko da se javi i prihvati tu obavezu koja je vrlo skromna. Dakle, samo pripremiti slavski kolač i slavsko žito. U narednim danima vas molim, pošto vidite da ovdje nema dobrovoljaca, da se neko prihvati te obaveze i da se javi. I još samo kratko da vas obavijestim, braćo i sestre, da ako Bog da sutra u našoj crkvi u Vićenci svetu liturgiju služit će načastovati njegovo preosveštenstvo, naš nadležni episkop vladika Andrej, pa molim sve vas koji ste u mogućnosti da dođete i da uzmete učešće i sutra učestvujući na svetoj liturgiji. Je li ima neko ko se prihvata? Ima. Nema veze ako niko. Možete li zajedno da pripremite ovaj, pa da uz kolač donesete još malo i soka i posluženja, dobro. Kako? Kako se vi zovete? Prezime? Iđite ovamo. Da vam damo ovu četvrtinu kolača kao zalog, a onda našem Darki za onu tamo godinu, tako da ne moramo ni pitati. Darko, izvolite, prihvatite, tako da po jednim potezom riješili dve velike stvari. Da bude sretno i blagosloveno vama i vašim porodicama i da vam Sveti Sava pomogne kako ulogu koju ste prihvatili i junački nosite. Živjeli, živi, zdravi, bili, sretna slava. Živjeli. Učiteljici, izvolite.